سلام تخطات نايز channel كما تكونوا ጽቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትናዩ ሎሚ እውን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም ዜናታት ብደረጃ ዓለም ቀንዲ ድማ ኣብ ኤውሮጳ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ናይ ፖለቲካ ናይ ወተሃደራዊ ጎንፂ ምስኡ ብመንገዲ ዩክሬን ምስ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ብኩሉ መዳይ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ዶናልድ ትራምፕ ሓደሽቲ ካቢነ ኣብቲ ናቱ ካቢነ ኣባላት ኣብ ዝመርፀሉ ዘሎ ነዚ ኩናት እዚ ናበይ ገፁ ክወስዶ እዩ ዝብል እቲ ዝለዓለ ሕቶ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ዝመርፆም ዘለዎ ሰባት እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም እንታይ ዓይነት መርገፂ ኣለዎም ብደረጃ ዓለም ኣብ ኤውሮጳ ከምኡ ድማ ኣብ ኤስያ እንታይ ክህልዎም እዩ ዝያዳ ድማ ብዛዕባ ኣፍሪካ ኣብ ካሊእ ቪድዮ ክሪኦ ዝፍትን ኣብዚ ግን ብዛዕባ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኣካይዳ ክንርኢ ክፍትን ኢና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ክሳብ መወዳእታ ድማ ምሳይ ፅንሑ መጀመርያ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅእ መራሕቲ ኤውሮጳ ቀፃሊ ርክብ የካይዱ ኣለዉ ሓደ ካብቲ ርክባት ወይ እውን ርክባትን ዝዛረብዎ ዘለዉ ነገራትን ድማ መጀመርያ ሓደ መበገስ ክንወስድ ካብኡ እናረኣና ከይድና ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣብዘን ዘለዋ ክልተ ወርሒ ወይ እውን ወርሕን ፈረቓን ዜናዋላ ገለ ዘለዋ ግዜ ኣብኣተን እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኣብኡ ካብቲ ኣካይዳ ናቶም እዮም ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ ለውጢ ከይገብር ተባሂሉ እዩ Russian President Dmitry Medvedev has accused European leaders of recklessly intensifying the Ukraine conflict to further their own political agendas. In a Telegram post, Medvedev claimed that EU politicians are intentionally prolonging the war with Russia, driven by pre-election tactics and a desire to align with the United States. ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኤውሮጳ ፖለቲከኛታት ነዚ ሕጂ ዘሎ መድረኽ ቅድሚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኩረሻ ምድያቡ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ታክቲክ እቲ ኩናት ንክናዋሕ ዝከኣሎም ክገብሩ ክፍትን እዮም በቲ ሓደ ንዶናልድ ትራምፕ ክእምኑ ክፍትን እዮም ዝተፈላለየ መንገዲ ብካልእ ድማ ንሳቶም እውን እቲ ኩናት ኢዶም ክእትውሉ ከም ዝኽእሉ ወይ እውን እቲ ኩናት ንምቕፃል ዝያዳ ኣገዳስነት ከም ዘለዎም ኣሚኖም ኣለዉ ማለት እዩ ኩናት ጠጠው ንኽብል ወይ እውን ንክዝሕል ምርጫ ክመርፁ ከም ዘይኮኑ ብቐሊሉ ሲ ንኸምኡ ክርዕሙ ከም ዘይኮኑ ዘርኢ ምልክታት ንርኢ ኣለና ሓደ ካብኡ ድማ ፅንሂ ለከሬት Rather than addressing their citizens' true interests. After Trump's victory, the European leaders began to experience a seasonal aggravation. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብሓፈሻ እቲ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ድሕሪ ምርጫ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተልዎ ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ኮንፍሊክት ወይ እውን ነቲ ተፃብኦ ንድሕሪት ክምለስ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ንክኸይድ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ከይዱ ኣለዎ ሬዲ ግን ንድሕሪት ዘይምለስ ማለት ዋላ ናብ ሓደገኛ ኒኩለራዊ ገፁ ኩናት ክኸይድ ከም ዝኽእል እዚ እንታይ እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ናይ ኣብ ዩክሬን ዘሎ መንግስቲ ብኩሉ መንገዲ ክሕግዝዎ ወይ እውን ምትእትታዋት ንክገብሩ እሞ ኩናት ናብ ኔቶ ገፁ ክፅጋዕ ኔቶ ድማ ሽዑ ኣሜሪካ ኣካል ናይ ኔቶ ስለ ዝኾነት እቲ ኩናት ብኸምኡ መንገዲ ንክግፅል ሓደ ሓሳብ እዚ ካብ ሓደ ናይ ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ናይ ራሽያ ዘሎ ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ዝበሃል ዝተፃሓፈ into an irreversible phase. The Frenchman crows about America's role more actively. Medvedev suggested that since Donald Trump's election win, European leaders have aimed to push the Ukraine crisis to a point of no return. He pointed to recent comments from Friedrich Merz, a candidate for German Chancellor who threatened to supply Ukraine with German Taurus missiles unless Russia ceases its special military operation. According to Medvedev, So እዚ ሕጂ ሓደ ካብዚ ለንቀና ኣዛራቢ ዘሎ ኩነታትና ንርኢ ዘለና እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ሓድሽ ናይ ጀርመን መራሒ ዘሎ ኦላፍ ሾልስ እቲ መንግስቲ ናቱ ወዲቑ ስለ ዘሎ ድሕሪኡ ምናልባት ከም ቻንስለር ኣብ ጀርመን ኮይኑ ክምረፅ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ እዩ እሱ ድማ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብ ስልጣን ተደይበ ንፑቲን ነዚ ኩናት እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ጠጠው ከብሎ ክእዙ ዘይገብሮ እንተኮይኑ ድማ እዚ ቶሩስ ሚሳይል ዝበሃል ዓብ ሚሳይል ንውሽጢ ራሽያ ክሳብ 500 ኪሎ ሜትር ክሓርም ዝኽእል ንዩክሬን ክባያ ክሓግዛ ይብላ ኣሎ እተን ናይ መወዳእታ ሚሳይላት ዘለዎ ኮሰን እየን ራሽያ ከምኡ ዓይነት ኣሽሓት ከም ዘለዋ ይፈልጥን እዩ ይፈልጥ እዩ ግን እቲ ትዕቢትን እቲ ሓደገኛ ኣካይዳ ናቶምን ካብዚ ዝብገስ ካልእ መራሒ መፅኡ ነቲ ዘሎ ፀገም ናይ ጀርመን ክፈትሖ ክንዲ ዝፍትን ብሓይሊ ነቲ ኩሉ ዝገበሮ ኣሜሪካ ሓጊዛቶ ዘይመፀ ለውጢ እዚ ከምፅኦ ኢሉ ይሓስብ ምህላው ትዕንደራ ድማ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ካብዚ ኢኻ ትርኢ ዘዝመፀ ሓደገኛ ስጉምቲ ክገብር እዩ ዝመስል ዝፍትን ዘሎ ኣብ ዩኬይ እቲ ናይ ቀደም ነበረ ሪሺ ሱናክ ፕራይም ሚኒስተር ምሳሌ እቲ ድሕሪኡ ዝመፀ ኪር ስታመር ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ኣክንዲ ክዕሪ ዝፍትን ዝገደደ ትገብር ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እንታይ እዩ ኤውሮጳ ሕብረት ብድሕሪ መጋረጃ ተታሒዙ ከም ዘሎ ወላ ሓንቲ ካብዚ ወፃኢ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ኢኻ ትርኢ to supply Ukraine with German Taurus missiles and እዚ እቲ ቶሮስ ሚሳይል ዝበሃል ዘሎ ነዚ ሚሳይል እዚ ንዩክሬን ክቦም እሞ ብገይሮም
ንራሻ ክሃርሙ ማለት እዩ ራሻ ድማ ንጹር ዝኾነ ቀይሕ መስመር ኣስጊሮም ነይሮም ፑቲን ድማ ተዛሪቡ ነይሩ እዞም ሚሳይላት እዚኣቶም ራሻ ዩክሬን ከም ዘይብላ ንፈልጥ ኢና ዩክሬን ክጥቀምሉ ይክእሉ እዮም ካብ ዩክሬን መፅኡ እንተመፂና ካበይ ከም ዝመፅእ ስለንፈልጥ ኣብቲ ዕላማናቱ ክንሃርም ኢና እዚ ከዓ ዘጠራጥር የብሉን ኢሉ ነይሩ ስለዚ የዋፅኦም እንተኮይኑ ክገብርዎ እዮም ማለት እዩ unless Russia ceases its special military operation. According to Medvedev, such ultimatums are politically motivated and unlikely to significantly shift the war's course, serving only to prolong the suffering of the Ukrainian people and heighten the risk of a devastating escalation. He warned that Europe's current approach risks in እዚ ኤሮፓ ገለ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ጥራይ ዘይኮነ ሓዳሽ መራሒት ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ድማ መሪፆም ኣሎም እታ ሓዳሽ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ መሪፆማ ዘለዉ እውን እቲ መርገፂ ናታ ተመሳሳሊ ዝመስል እዩ ንኩሉ ክንርኢና ብወገን ኣሜሪካ እውን ክንሪኦ ኢና ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲታት ክንመፅእ ንኽእል ወይ እውን እቲ ቲም ናቱ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ክእል The European Union is getting a new top diplomat. Estonia's former Prime Minister Kaja Kallas is expected to be confirmed as foreign policy chief. She's a staunch supporter of Ukraine and was one of the first European leaders to warn of Russia's expansionist designs. As she takes charge, she faces multiple challenges, not only to contain Russia, but also on how to deal with the incoming American president. In her new role as the European Union's foreign policy chief, former Estonian So እዚኣ ንሪኣ ዘለና ካያ ካላስ ትበሃል ናይ ኢስቶኒያ ትበሃል ንእሽተይ ሃገር ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረት ፍሉይ ፅልኢ ኣንፃር ራሻ ዘለዋ ንራሻ ድማ ኣብ 2-3 ኣጋጣሚታት ራሻ እንተተኻይሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ንኣሽቱ ሃገራት ክትመቃቐል ዘለዋ ሃገር እያ ብምባል ዝተዛረበትን ንራሻ ንምውዳቅ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ንዩክሬን ድማ ሙሉእ ሓገዝ ክወሃብ ኣለዎ ፖሊሲ ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት ነዚኣ ሰብ እዚኣ ክመርፅ ምኻኣሉ ብዙሓት ከም ዝበልዎ ነቲ ኩናት ንምንዋሕ ሙሉእ መደብ ከም ዘለዎ ነዚኣ ክትመርፅ ዝኻለት ኣብ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን እውን ወይ ኣብዚ ትሰርሕ ዘላ ትሰምዓ ንዓ ክቃወማ ዘይደሊ ሰብ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ካብኣ ንላዕሊ ክደፍኣሉ ዝኽእል ሰብ ስለ ዝደለየት እያ ብዝለዓለ ደረጃ ድማ እዚኣ ናብ ስልጣን ዝመፀት ኣሜሪካ ነተን ምብራቃውያን ነተን ባልቲክ ካንትሪስ ዝበሃላ ንኣሽቱ ኣሜሪካ ንዓን ሒዙ ኣብቲ ኔቶ ይኹን ኣብቲ ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት ዝያዳ ስልጣን ከም ዘለዎም ይገብር ኣሎ ምክንያቱ ነቲ ኩናት ዝያዳ ዝደልይዎ ሶም እዮም ራሻ ክትወድቕ ዝደልዩ ሶም እዮም ራሻ ክትወረና ትኽእል እያ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ራሻ ክትፈርስ ክትወድቕ ክትሰዓር ትደሊ ሰብ እያ ስለዚ ዳትስ ዋይ ኣብዚ እዋን እዚ ኤሮጳ ዲፕሎማሲ ናታ ንሰላምን ንፍቅርን ንካልእን ክንዲ ዝኸውን ንኩናት ዝያዳ ሓይሊ ዘለዋ ብጀካ እቲ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣብ ካልእ እንታይ ክትገብር ትኽእል እውን ዘይትፈልጠት ንዓ ቶብ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ወይ እውን ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ስልጣን ክህብዋ እዮም ዝበሃል ዘሎ ኦኬ ስለዚ ምስ ኣብ ናይ ራሻ እዚኣ ሰብ እዚኣ ኣብቲ ናይ ራሻ ስለያ ብገበን ትሕተት እያ እዮም ዝብልዋ ብዝተፈላለዩ ገበናት ትድለያ ስለዚ እታ ዝለዓለ ብሕማቅ ትጥመት ሰብ ኤሮጳ ሕብረት ኣብ ኮሚሽኑ ዝለዓለ ስልጣን ይህባ ኣሎ እዚ ምስ ራሻ ዘለዎም ዝምድና ናበይ ክኸዱ ከም ዝደልዩ ዘለዉ ምልክት ይብሉ Prime Minister Kaja Kallas faces a challenge how to deal with Donald Trump. While Trump has threatened to cut off all aid to Ukraine and end the war before he takes office, Kallas has been a vocal supporter of the country. She says European security is personal for her. As a native of a country that was long under Soviet rule, she has often warned others about Russia's imperialist ambitions. Victory of Ukraine is a priority for us all. The situation on the battlefield is very difficult. And that is why we must keep on working every day, today, tomorrow, and for as long as it takes. So እንታይ ትብል ዘላ እዚኣ ቪክቶሪ ናይ ዩክሬን ዓወት ንዓና ኣዝዩ ኣገዳሲ እያ ትብል ዘላ እታ ዓወት ትብል ቃል ተረድእዋ ዓወት ማለት ኣብዚ እዋን እዚ ዩክሬን ክትቅፅል ትኽእል ዳይትኽእልን እዩ ዝበሃል ዘሎ ንሳቶም ግን ዩክሬን ተዓዊታ ራሻ ክትሰዓር እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ኣብዚ ዘሎ ድማ እቲ ዓብይ ፍልልይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቦታ ድማ ከመይ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት ዓወትን ገለመለ ንረስዕዎ ኢሉ እዩ ከመይ ጌርና እዚ ኩናት ዝጠጠው ነብሎ እዩ ነይሩ እቲ መደብ ናቱ እንተኾነ ሕጂ ኣብ ስልጣን መፅኡ ኣሎ ከምቲ ዝብሎ ዝነበረ ክገብር ይኽእል ዶ ወይስ ቃሉ ክዓፅፍ ይኽእል ብዙሓት ሰባት እንታይ ዝብል መደምደምታ ይበፅሑ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ ንሱ ዝብሎ ዝነበረ ሜይቢ ናይ ኣዝዩ ናይ ሰላም ሰብ ከይከውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዘለዎ መድረክ ዘላቶ ዓለም ዘላቶ መድረክ ንከምኡ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን ይብሉ ኣለዉ ግን ንኩናት ናይ ዩክሬን ከናውሕ ግን መደብ ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኣተኩረናቱ ናብ ቻይና ክኸውን ስለ ዝኽእል ዝብል ዘረባ ኣሎ ክንሪኦ ኢና ንሱ እውን ብካልእ መንገዲ ብኸመይ መንገዲ ኤሮጳ ናብዚ ኩናት እዚ ማኖ ከትሕዝዎ ወይ እውን ኣብኡ ክእትውዎ ይፍትኑ ኣለዉ And with as much military, financial and humanitarian aid as needed,
Callas and Trump may not see eye to eye on the need to help Ukraine, but both leaders want European states to spend more on defense. Callas, because she's Estonian, coming from the eastern flank, is a dynamic woman who is coming from a country that is scrappy and is definitely paying its fair share when it comes to defense costs. The starting point is better than you would have had with many European countries. In some ways, it's an opportunity for a fresh start. Even when it comes to China, Callas's views may appeal to Trump. In a recent letter to the European Parliament, Callas slammed Beijing's close ties with Moscow and said that China's excessive state So بحفشة أنت إيران بلدلنا زياسة بزيا أنت يبلو مس دونالد ترامب كا I hope تقطع تملنا تخون زبلي زبل زلو مغنياتو دامي كابتم نجارات بعين كيناتن بعين حيلن رايت تمتهم سبيعة كلا سبعة تبزي كم هجوني لينير أنس تقدم تايلنا حسب نيرنا دكنس يوسي أبسلتان متين ناي سلام نجار سلام كمتاع زنا بدك تبعت يزم محضر زول العالم دكنس ينتز حزوت السلطانسي سلام مخونه يلكا تحسب كم زغن بالكلنا كرم جرمن مراحيت أنجيلا ميركل أبزنا برتليو أنجيلا ميركل أزيا هدأت سبيانيرا كوينات زبهال دماء تتقفني نيرا بجيب بخوم ملك نارا خايسب داي سلام كون قولنا أبز حلفة حمشت عمت وي ونقلي هيروبا ملك عكاب تغيير دماء مسرانا يقل نو كوميكون سوري ودو يقال يبلني زكوينات زي كلاتهم أبتا سلطان زديبو يكون استيوح مغاسل زغنا ديكونا أتنا بسلطان زديبو وانزلو كابتم أوداتنا لعلي ناي كوينات والفزلون ويون بكوينات رايك كفت حذف التنين عن رزالنا زي نايت بريزنت نيروبا وحبرت كوميشن بجاكا كوينات كالقوان قايرانا لان حجي دما زيات ديبالا كامالا هاريس بأمريكا نتو كوينات من واحد راي علامة يتبل نيرا سلازي أبزد أزل على سلطان كريبان دهر غينن كابتم أودات كابتم دك تبعتيون العلي ناي كوينات غوستي ويون ناي كوينات مرقت زلون مسوخانات راينا بتبوت هاد متى زلنس كان تايب لالو بزعبو بزوح نزارب لنا شعنا بأمريكا مدرسنا Yes, absolutely. I mean, I think he must feel that that's the only thing he can do if they plan to carry on fighting in Kursk region. Among those 50,000, I believe the Ukrainians claim that there are already those 10,000 North Korean forces, though there are conflicting reports as to whether they've yet seen any action. Of course, among the Russians, there are members of the Buryat community who have Asian looks, and so they could easily be mistaken for North Koreans. The thing is that the Russians, although أزي gazetenya حدا giዜ أنا تم فرانس 24 بقى قاعد يوم عميت زلو ولا بتخكلي لي دزارب هذا كده فيديوهاتنا ريبورت جرنا لنا بزي رياكت جرنا لنا حكي دزارب حق بزراب كابزنا أوروبا بديا كل يابز وان فلا دكيناتنا يوكرين زملكات دايز بنزلو زكيناتنا يكورس ريجنز جبر زلو 15 زغون سراويت متيوم على ويب لالو أب سراويت دما كورياويان 10,000 زغون لو تبلا على يوكرين يلو جن توم كورياويان زبحالو زلو توم برياك زبحالو عليتنا راشا كونو قليم لك كورياويان يم دمسلو سوم سلازي اكزاكتلي كورياويان ديم ويس بجيجايم كوم زبحالو زلو نفلت بلان أرجع إسكا تزارب هاي تخليها إذا زارب زيات رئيس أوريدي نتي بمولو أوروبا أمريكان تزارب زلو تفرس يعني كميلو ريبورت خبروا مقال كمان قريب مني زلو حجت رايكنا يكون نفس فلا عليك زي ارتعاوز قوني تكينات تسفاكم زي بلو يوكرين تعمي سعرو كم زلون واحد سراويتن واحد أسوارن كم زلون نتحقق جلس كازيتنيا زي زلو أنا أكره خلوا قالوا كلاتهم نتنا راشا تبلا لا قلم على نتنا يوكرين بزح كنت فوي في التنين بحفشاجن تزبهال زلو كنتات أبتي كورس ريجن كبابا 15 سراويت قريبة هم زلا راشا قبل ما تقعد خطك كايد مخانا توم أو تريفهم زلو سراويتنا يوكرين دما أب أكتر في مخانهم يوم مخنياتو أبزي مريتهم يوم زلو سفيز زغنا دفاعي باللومن they've deployed large quantities of men and material to this effort to retake that part of Kursk region that Ukraine has occupied. They haven't deployed their best forces. Absolutely the contrary. The reports coming in are that the Russians are taking absolutely huge losses as their attempts to move towards that key town of Sudzha in that area are being fought back by the Ukrainians, and they're fighting according to old tactics, not the kinds of tactics I mean that we used early on in the invasion in 2022, and many of the Russian brigades seem to have learned from those mistakes and stopped using those tactics. And so the Ukrainians' analysis is that the Russians have got old generals in charge there, and that they're absolutely not deploying their crack troops. سنتايم زبلو زلو حجي بتاعنا حسوت كفالو اتيوم اتيس تي عودو كينات بهم خمزي كاي زلو راشا بزح كسارات يقات ممكم زلو
بنصارو تي بعد بروفيسور جون مرشايمر كزارب خلو እዚ ኩናት እዚ ኣብ ዘይ መሬትካ ከይድካ ክትዋጋእ ከለካ ድፋዕ እንተዘይብልካ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ምኻ ናይ ኤየር ሱፕሪዮሪቲ እንተዘይብልካ ሓደጋ ናትካ ዝተቃልዐ ምዃኑ እዩ ዝነገር ሕጂ እቲ ዘረባ ዩክሬን ከምቲ ሪፖርት ዝገብሮ ዘላ እዩ ሪፖርት ክገብር ትፍትን ዘሎ ኣሜሪካ እስከ ንኸይድ ኣብዘን ተሪፈን ዘለዋ መዓልታት ናይ ኣብ ወርሒ 11 ወርሒ 12 ከምኡ ድማ ቀዳሞት 20 መዓልቲ ናይ 2015 እውን ኣብ ስልጣን ስለ ዘሎ ባይደን እቲ ሃገር ዘመሓድር ዘሎ ናይ ባይደን እስከ ስምዕዎ With White House National Security Advisor Jake Sullivan. Jake, good to have you here. Thanks for having me. So we know President Biden and President-elect Trump will meet in the Oval Office on Wednesday. There are a lot of fires around the world. What is it that President Biden wants to deliver in terms of a focus and message? Well, the first and most important message will be that President Biden is committed to the peaceful transfer of power and to a responsible handoff from one president to the next. So President Biden and Trump ክራኸቡ እዮም ስለዚ እንታይ ክኸውን ተቐንዲ ኣገዳሲ ዝርርብ ንዝብሎ ናይ ስልጣን ምስግጋሪ ክኸውን ይብሎ ኣሎ ኣብ ተቐንዲ where they stand and talk to President Trump about how President Trump is thinking about taking on these issues when he takes office. Well, let's go to Ukraine because we just heard from Senator Haggerty that worldview from that portion of the Republican Party right now. We know the war's expanding there. The North Korean troops seem to have entered the fight. You have all these adversaries all in on Russia winning there. What can you do in the remaining 70 days to sort of change what's happening on the ground or Trump? تحت تريود لهم جاك سلفن ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ወይ እውን ኣብ ዘበነ ባይደን ነቲ ሃገር ዘመሓድራ ዘሎ ዝበሃል እውን እዩ እንታይ ዝብል ዘላ እንታይ ትብሎ ዘላ ኣብ ዩክሬን ብኩሉ መንገዲ ትሰዓር ከም ዘላ እዩ ሪፖርት ዝመጽእ ዘሎ ኣብዘን ተሪፈን ዘለዋ መዓልታት ክትገብሩ ትኽእሉ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብሩ ክእል እያ The strategy, so to speak. Well, look, our approach remains the same as it's been for the last 2.5 years, which is to put Ukraine in the strongest possible position on the battlefield so that it is ultimately in the strongest possible position at the negotiating table. And it should be up to Ukraine to decide for its own sovereignty and its own territorial integrity when and how it goes to the negotiating table. It should be up to the United States and a coalition of nations that we have built to continue to supply Ukraine with the means to defend itself against brutal Russian aggression. You've got like what, $6 billion in money left. That's already. And President Biden made clear when President Zelensky was here in Washington a couple of months ago that we would spend all of the resources that were provided to us by the Congress on time and in full, meaning that by January 20th, we will have sent the full amount of resources and aid to Ukraine the Congress has authorized. And of course, President Biden will have the opportunity. So እንታይ ዝብል ዘሎ ጃክ ሰለቨን ንሕና ንዩክሬን ኩሉ ዝከኣለና ክንገብራ ኢና ኣብ ሓያል ዝኾነ ፖዚሽን ወይ እውን መሬት ተቆፃፂራ ድያ ቦታ ተቆፃፂራ ድያ ምስ ራሽያ ኣብ ጣውላ ኣብ ንመፀሉ ግዜ ኔጎሽየት ንክትገብር ሓይሊ ንክህልዋ ኣብ ባይታ እንተተዓዊትካ ጥሪኻ ኣብ ጣውላ እውን ክትሓትት ትኽእል ንዝብል ኣተሓሳስባ መራጎዲ ክንገብር ክንክእል ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ኩለንተን ገንዘብ ንዩክሬን ክንበይ እና ዝበልና ኩለን ገንዘብ ብምልአን ክሳብ እታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ኣኪብና ከነረክበን ምዃንና ነጊርናዮ ኣለና ንዘለንስኪ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም እቲ ብኮንግረስ ንዩክሬን ዝተባሃለ ኩሉ ክንበይና ይብላ ኣሎ ንዩክሬን ስለ ዝሓልዩ ጥራይ ዘይኮነ እተን ገንዘብ እትየን ኣብተን ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ክኽፈላ ስለ ዘለወን ብቐደሙ ነተን ኣፅዋር ዝሸጣ ካምፓኒታት ዝወሃባ ገንዘብ ስለ ዝኾና ግድን እየን ዶናልድ ትራምፕ ከይከፍሎም ስለ ዝኽእል ዘን ገንዘብ እዚአን ብምልአን ክኽፈላ ክኽእል ኣለወን ብመፅእ ኣፅዋር ኮይነን ድማ ክኸዳ እየን ድሕሪ እንታይ ይኸውን ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ዝምልከት ይኸውን ማለት እዩ ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ንምንዋሕ ብፍላይ ናይ ባይደን ምምሕዳር ክሳብ መወዳእታ ክሳብ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ክሰርሓሉ ምዃኑ ንርኢ ኣለና over the next 70 days to make the case to the Congress and to the incoming administration that the United States should not walk away from Ukraine, that walking away from Ukraine means more instability in Europe, and ultimately, as the Japanese Prime Minister said, if we walk away from Ukraine in Europe, the question about America's commitment to our allies in Asia will grow. Do you mean So ብሓፈሻ ካብኡ ከምዘይ ንወፅእ ኣብ ዩክሬን ድማ ሓደ ነገር ከይወዳእና ክንወፅእ ከምዘይብልና ክንሃድም ከምዘይብልና ብዝለዓለ መንገዲ ንትራምፕ ከነእምኖ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ኣብ ዩክሬን ምህዳም ማለት ንዩክሬን ገዲፍካ ምምፃእ ማለት ነቶም ካልኦት መሻርክትና ኣብ ኤስያ ንታይዋን ንገለመለ ማለት እዩ ከምኡ ክገብሩና እዮም ኢሎም እሶም በዓል ጃፓን በዓል ደቡብ ኮርያ ይዕዘቡና ስለ ዘለው ገለገለ ይብላ ኣለዉ ግን I think እዚ ነቲ ዘረባ ንምሽፍፋን እምበር እቲ ኩንነት ኣይኮነን ንቐፅል ኣብ ኔቶ
Mark Rutte, dear Mark, Secretary General of NATO. We know we can count on you at the head of NATO at an important time in the transatlantic relation for Ukraine and for the whole of Europe. For the security of our citizens, we need a strong Ukraine, a strong Europe and a strong alliance. And in the end, this threefold among فرنسان نيتو نستقبل الركب مالتيو مرح حدش مرح نيتو مارك روتا مس إيمانويل ماكرون تراقبهم نيروم تلازي حتى دوم يورادس له جن أبسط دايزي أقدر سزرباتات. Structure is our joint agenda for the coming years. A strong Ukraine, first of all, means that our support to this country attacked by Russia remains an absolute priority. The recent deployment of North Koreans on the front line is a serious escalation, and we will continue to advocate for NATO and its allies to provide the whole support to the Ukrainian army for as long as it takes. ናይ ሰሜን ኮርያ ሰራዊት ኣብ ዩክሬን ምምፅኦም ሓደ ኤስካሌሽን ይበሃል እዚ ድማ ነቲ ኩናት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ወጥርየት ዘደይቦ ዘሎ ኩነታት እዩ ንሕና ድማ ንዩክሬን ዝካለና ክንገብር ኢና ዝብል ዘረባ ድማ ንሰማዕ This is the only way, the only path to negotiations, and let me be clear, when the time comes, nothing shall be decided about Ukraine without the Ukrainians, nor about Europe without the Europeans. A strong Europe, this is also what we've been working on together for many years, dear Mark, within the framework of the European Union. But it is also what we should be aiming at within the framework of the alliance by building what I call the European pillar of the transatlantic security. And this is also what is expected from the American. So بحبشة تي زلوا كنتات تي ناتو كهنس كم زلوا كلنا أبركتونا كنعبهم زلنا أمونجو زلوا تي أمونجو أمريكان أمونجو أوروبان زلوا شركة في الليل ما دونالد ترامب سقعت كاوز بقسي زربازيك عندي administration and fairly so. It is true that for too long Europe avoided bearing the burden of its own security, and that somehow we could benefit from the peace dividends without paying for it. But I'm pleased that today all of us stand determined to pay more. The programming law that I support to mean that we increase our defense budget. It will bring more autonomy for the Europeans, and we can also, by doing so, cooperate more with allies, including those who are not. عفشا أنت عايز بتزلوا حكيو إوروبا كابتن أمريكا تكبر زنبرت مكلغال بزح كم زخسبتن كم زربحتن ونياتو كم تزد اللي عم مكلغال ناتا إنفست خي كبرت بت بيس ديفيدنس بالت أمريكا توصل زنبرت باجت متس زنبرت سلام بزح إنجوي كم زكبرتن تزد اللي إنفستمنت تبع ديفنس ناتا زي كبرت كونتيننت كم زنبرتن حججن عم تدي فنس ناتهم تباجت العيلهم زمت زول عمتات زيادة أكثر حمو بوجيرم دما دولارنتهم ويونتناتهم أو تنمي ناي موسان عامهم نكعبيون كحجزهم كم زخلي زنقرسهم again أوروبا comments قدم كجبرز جبوا حجنا مقباري to be strengthened, and our nuclear deterrence, which will modernize and contributes to it. The alliance east flank is now where the French forces are deployed. This is their first zone of deployment. Capabilities and built a close friendship when I was Prime Minister of the Netherlands. With your military capabilities and armed forces, France keeps NATO strong every day. You lead, as you said, our multinational battle group in Romania, and you have deployed forces to Estonia. A French SAMP-T air defense system protects NATO's borders in the Black Sea. So بحفجة ناتو دما بوغنو فرنسا أزيا قد استهجر نايتي ناتو مخانا يزنو غرزلو أمونكم زلو كميتنا ناتو مراحنا بتنهجراتنا خده مستمر راح تكرهب خلالو معناته ناتو كبهال كله كم زتمرت بلا اورجانيزيشن يكون معات حقوافات زلويو ابتن ابالات هاجرا زمركوسيو سلازي ان كلاتن اصواراتن انفست نخغبرا كغبرهم زلوم متانتن ابالات هاجرات اصوار زلوون حيل زلوون نيتو زبال كسرح زخل دما French jets regularly patrol the Baltic skies, and France's nuclear capabilities contribute to the overall security of the alliance. We meet today at a delicate moment for global peace and security. Russia continues its onslaught against Ukraine, all the while drawing ever closer to its allies, China and Iran and North Korea. زيادة ضربات زيان ببزح سب رياكتت كتكون جميراني را نيتو زبهال ناي سلام ودب وين محبر كم زي كونه انتايدا كينوزي ابراشا زقبر زلو كوينات عبيت محتاز اللو وين نخاله بكوينات زربح تكال مخانو كنفلت كنكلالنا سلازي درو ناي راشا قربت مس تشاينا زلوهم
ምስ ኢራን ዘለዎም ምስ ሰሜን ኮርያ ዘለዎም ራሽያ ዝመልከት ግን ኔቶ ነዚ ነገራት እዚ ግምት ይበለውን ከም ዘሎ ይዛረብ ያብዚ After delivering ammunition and ballistic missiles, North Korea has now sent troops to fight and die alongside Russia in its illegal war. In return, Russia provides North Korea with funding and missile technology. This is very concerning. These missiles present a direct threat to the United States mainland, to Europe, to the Indo-Pacific, and to the wider Euro-Atlantic. And when I say the Indo-Pacific, that includes South Korea and Japan. Every day, Ukrainians are killed and wounded. سنتاي ዝብል ዘሎ ሰሜን ኮርያ ሰራዊታ ክሰድድ ከላ ራሽያ ድማ ከም ግብረ መልሲ ንሰሜን ኮርያ ኣጽዋሪ ሂባ ከም ዘለውን ቴክኖሎጂ ሂባ ከም ዘለውን እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ድማ ንመሻርክትና ንኣሜሪካ ይኹን ንተን ኢንዶ ፓሲፊክ ዝበሃላ ዘለዋ ንጃፓን ይኹን ደቡብ ኮርያ ስጋት ክፈጥር ዝኽእል ብምዃኑ ምክትታል ዘድልዮ ምዃኑን ኮንሰርን ዝገብረና ወይ እውን ተገዳስነትና ዝስሕብ ኩነታት እዩ እናበለ ዝገልጾ ዘሎ by the deadly Shahed drones designed and supplied by Iran. With the money gained from arms sales to Russia, Iran and its proxies destabilize the Middle East and fund terrorism further afield. At the same time, China backs Russia's economy, enables its defense industry, and amplifies its narrative on the world stage. Russia, working together with North Korea, Iran, and China, is not only threatening Europe, it threatens peace and security, yes, here in Europe, but also in the Indo-Pacific and in North America. So we must stand together, Europe, North America, and our global partners, to keep our people safe. ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ፕላን ናቶም ናይ ኔቶ ነቲ ኩነታት እቲ ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ዝጥቀምሉ ዘለዎ ታክቲክ እዚ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣተኩረናታ ናብ ቻይና ገፁ ክኸውን ይፍትን ስለ ዘሎ ኔቶ ድማ ኣብኡ ገፁ ዛረብ ተጀሚሩ ኣትሊስት እሲ ንኣሜሪካ ኣብቲ ንትራምፕ ኣቴንሽን ናቱ ክስሕብዎ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ናይ ምምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝያዳ ኣተኩረናቱ ኣብ ንቻይና እዩ ንቻይና ንምቕርቃሪ ክኸውን ስለዚ ቻይና ብመንገዲ ምስ ራሽያ ትገብሮ ዘላ ንግዲ ንቁጠባን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ናይ ራሽያ ትዕቢ ዘላ ሃገር እያ ኢራን ድማ ከምኡ ኣፅዋራታ ብምሃብ ስለዚ ኩሉ ነገር ፀላእትና ከም ዝገብሩ ስለ ዘለዉ ንሕና ኣብ መንጎና ዘሎ ሓድነትን ሓይልን ከነዕቢ ክንክል ኣለና ምእንታን ነቲ ፀላእትና ንምውዳቕ ክጠቕመና እዩ ስለዚ ንሳቶም 20-30 ዝኾነ ሃገራት ተኣኪቦም ኩሉ ዝከኣሎም እናገበሩ ከለዉ ራሽያ 2-3 ፓርትነር ስለ ዝረኸበት ክሳዕ ክንደይ ይስምዖም ከም ዘሎ እዚ ኩሉ ግዜ መምሃር ክጥቀመሉ ኣለካ ንፀላኢኻ ነፂልካ ደገፍ ከም ዘይብሉ ጌርካ ክስዕሮ ኣለካ ዝብል ኣይዲዮሎጂ ስለ ዘለዎም እዩ And prosperous. And in doing so, we have to keep our transatlantic alliance strong. The immediate challenge we face, obviously, is support for Ukraine. And I want to thank you for everything you have done over the last 2.5 years. Because France has delivered advanced artillery guns, air defense systems, cruise missiles, and armored vehicles. You were among the first countries to fully train and equip an entire Ukrainian brigade, the Anne of Kiev Brigade. And you have pledged to send Mirage fighter jets early next year. Today, of course, we will discuss the importance of keeping up the support as Ukrainians. እንታይ ዝብል ዘሎ ፈረንሳ ክትድምክን ንምንታይ ኣብቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ከም ዘበርከተትን እንታይ ዓይነት ሓገዝ ከም ዝገበረትን ብኣፅዋራት እዩ ዝነግር ዘሎ እቲ ሕቶ ግን እንታይ ውፅኢት ኣምፅኡ እዩ ዩክሬን ዓንያትሉ ዝመፀ ለውጢ ግን የለን እዚ እዩ እቲ ግምት ክወሃቦ ዝግባእ ነይሩ ብሓፈሻ ግን ንሪኦ ዘለና መድረክ ናይ ብሓቂ ናብ ሰላም ዝወስድ ዘይኮነስ ናብ ኩናት ዝወስድ ምዃኑ ሕጂ እቲ ዝያዳ ኣዛራቢ ዝኸውን ዘሎ ጉዳይ ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ናይ ዲፈንስ ሰክረተሪ መሪፅ ኣሎ ሚኒስትር ምክልኻል መሪፅ ኣሎ እዚ ሚኒስትር ምክልኻል መሪፅዎ ዘሎ ሰብ ድማ ኖርማል ዘይፍለጥ ሰብ ዝነበረ እዩ እስከንስማዮ ብዚ Trump naming his pick to head the Department of Defense. That's the Fox News host Pete Hegseth. Hegseth has been a long-time staunch Trump defender. Here he is back in 2020. This is a president who has said, I want to make America great again, and he's up against the forces of the left who believe that America was never great. All right, so you can see exactly where he stands, and he has been consistent in that. Hegseth is an Army veteran who served in Iraq and Afghanistan, and it comes as the Wall Street Journal, of course, this hour is reporting that the Trump transition team is considering a draft executive order which would establish a quote-unquote warrior board of retired senior military personnel with the power to remove 3- and 4-star officers that they want. Out front now. ስለዚ እዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መንሰይ እኳ ኣይኮነን ግን ነዚ መሪፁ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ፎክስ ዝበሃል ማዕከን ዜና ናቱ ጋዜጠኛ ዝነበረ ቀደም ግን ወታደራዊ
ወታደራዊ ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ ቦታታት ዝነበረ እዩ ናይ ብሓቂ ኣሰንቢድዎም እዩ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ክመርፅ ብምኻሉ ምክንያቱ ወላ እኳ ወታደራዊ ተመክሮ ዘለዎ ተኾነ ከም ሓደ ናይ ዲፈንስ ዲፓርትመንት ዲኦዲ ዝብልዎ ንዑ ከመሓድር ተመክሮ የብሉን ዓቕሚ የብሉን ዝብል ዘረባ ካብኦም ንስማዕዮ ዶናልድ ትራምፕ ግን ክሰምዖ ዝኽእል ሰብ ምዃኑ ደልዩ ገይርዎ ዘሎ ዘይሰምዕዎ ጀነራላት ቅድሚ ሕጂ ሞኽ ስለ ዘበለዎ ንዑ ክሰምዕ ዝኽእል ምስ ናቶ ኣተሓሳስባ ምስ ናቶ ኣካይዳ ክገጥም ዝኽእል ዝበለዩ ገይሩ ዘሎ Democratic Congressman Dan Goldman of New York. He also served as lead attorney for House Democrats during the first Trump impeachment. He's on the Committee for Homeland Security, and we were going to talk about Governor Noem and her role there, but 10 minutes have passed, so the world has changed, and the world has changed in a few ways. First is Pete Hegseth, Trump choosing him, the Fox News host, Pete Hegseth, for Defense Secretary. What do you think? I'm shocked, truly, and this is exactly what we worried about and we warned about Donald Trump, which is that he is going to appoint unqualified loyalists to shape this government into his own personal fiefdom and get revenge on generals and put essentially really unqualified people. I appreciate Mr. Hegseth's service in our armed forces, but being a serviceman, it does not make you qualified to lead the Department of Defense and to have access to our nuclear weapons. I'm very disturbed by this, and I'm very concerned about what it demonstrates about Donald Trump's priorities. ሰንታይም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሰብ እዚ ዋላ እኳ ንኣሜሪካ ዘገልገለ ሰብ እንተኾነ ነዚ ስልጣን እዚ ነዚ ሽመት እዚ ወሲዱ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንኸገልግል እኹል ብቅዓት ዘለዎ እዩ ዝብል እምነት የብሎምን ስለዚ ብሓፈሻ ናይ ብሓቂ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ንዑ ከገልግልዎ ዝኽእሉ ንዑ ክጠቕምዎ ዝኽእሉ ነቲ ስራሕ ናቱ ከቃልልሉ ዝኽእሉ ድሌቱ ንክገብር ከሳስይዎ ዝኽእሉ ሰባት እዩ ዝመርፅ ዘሎ ብምባል ብፍላይ ናይዚ ምርጫ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ብዙሕ ክሪቲክ ክመጥር ኢና ኣለና ዋላ እቲ ሰብ እቲ እኳ ብቁዕ እንተኾነ ክኸውን ይኽእል እንተኾነ ነቲ ትካል እቲ ንክመርሕ ግን ተመክሮ ዘለዎ ይኮነን እዮም ዝብሉ which now seem to be coming true as many of us warned. We've been looking here. We really just have this news for just a few moments. So we've been, obviously, as a Fox News host, he said a lot of things over the years. Let me just play a little bit more of what Hegseth has said specifically, Congressman, about Trump. And what I'm going to play now is from 2019. God has used imperfect people forever because we're all imperfect. But what he has withstood is unlike what really any other mortal could understand. So that's Pete Hegseth talking about God has used imperfect people there, referring to Trump. Look, he's a television host. There's going to be thousands more of those sorts of things. But what do you hear when you hear that? Look, that was 2019. That was before January 6th, right? That was before Donald Trump tried to overturn an election. That was before Donald Trump hid classified information in his bathroom and refused to give it back while he was having phone conversations with Vladimir Putin. ዶናልድ ትራምፕ ዝመርፆም ዘሎ ሰባት ንዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ናቱ ኣጀንዳ ከገልግልዎ ዝኽእሉ ብፍላይ ድማ ኣብ ዲፈንስ ኣብ ፎሬን ፖሊሲ ነቲ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ክገብርወሉ ዝኽእሉ ከም ናቱ ንዑ ተኣሚኖም ምስኡ ክሰርሑ ዝኽኣሉ ሰባት እዩ ዝመርፅ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ሕጂ እንታይ ክፈጥር ይኽእል ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይደሊ ንዝብል ብፍላይ ኣብ በዓል ዩክሬን ብኸመይ የንብብዎ ኣለዉ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብዚ ናይ ኤውሮጳ ኩነታት ንሪኦ ስለ ዘለና እስከዚ ኣስምዑ Rubio could become Trump's next Secretary of State, and Mike Waltz, his national security advisor. These are two hardliners who oppose more U.S. spending to help Ukraine defend itself. What's the reaction in Kyiv? Look, Terry, I think people are now going to Google who Mike Waltz is, what his track record is. This is not a name, unlike Marco Rubio, that lots of people were aware of previously. I think the kind of initial takeaway is this is less bad than most Ukrainians were expecting. Yes, these are people who've been critical about continued support for Ukraine in the same kind of volumes we've been seeing. So እንታይ ዝበሃል ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ ዝበሃል እውን እንተኾነ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ሰነት ኮይኑ ገለ ካብቶም ጎስጎስቲ ናይ ኩናት ዝነበሩ ግን ኣብ ዝሓለፈ ንዶናልድ ትራምፕ ክሕጉስ ኢሉ ድዩ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ቅርበት ምስ ገበረ መልሓሱ ክቕይር ዝጀመረ ወይ እንዳሓን ክኸውን ዝጀመረ ምዃኑ እዮም ዝንግሩ ዘሎ ብሓፈሻ ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንሱ ብምምራፁ ኣይተሓጎሱን ብዙሓት ማጋ ደገፍቲ እዚ ማርኮ ሩቢዮ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኑ ብምምራፁ ሕጉሳት ኣይኮኑ ዘለዉ ግን ካብቲ ክኸውን ዝግብኦ ንዩክሬን ዝሕጉስ ኣይኮነን ግን ዝሓሸ ዕድል ዘለዎ እዩ ከምኡ እቲ ናሽናል ሴኪሪቲ መሪፅዎ ዘለውን ንጉዳይ ናይ ኤውሮፓን ጉዳይ ናይ ዩክሬንን ብዙሕ ዘይወሓጠሉ ናብ ኤስያ ጥራይ ከነተኩር ኣለና ዝብል መልእኽቲ ዘለዎን ከምኡ ዓይነት መርገፂ ዝነበሮን እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኤውሮፓ ብዙሕ ኣተኩሮ ከይህልዎ ከም ዝኽእል ግን ካብኡ ናብኡ ግን ነቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ምትእትታዊ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ዝርድእዎን ስጉምቲ ክወስዱ ዝኽእሉ ሰባትን እዮም ዝበሃሉ ዘለዉ
بنصارو توم يعني دونالد ترامب نعم بملو لبوم زدقفو زنبرو تقلالا نكويناس قسقس سبب سلطان كمتس يبلو زملو زنبرو بدونالد ترامب كمزي عقبو نالبات ابزي independent journalists كزاربو لخلو نسمع ساتوم يوم زيادة عن التكنيكات كنا زغلو. You always cut straight to the chase and tell us what you think, regardless of what might be politically popular, which is why we love y'all. So let's jump right in first to the one of the bigger ones that we've had, and that is the National Security Advisor, Representative Mike Waltz. So for those who may not know, he's not a huge, well-known figure, not publicly, but he does have some, I'll say, history. Maybe not baggage. I don't know. Maybe it would be based on the. So زي تري ولا لغمجي زي مايك وولتس بحال نتي ناشونال سيكيورتي ادفايزر نايت منكسي زي مالت زي انت بوناي بايدن كريكم انا كنت ارغنا تحجر زي محاضره له نبلو انا ناتو متكاتا كونيو عبي سلطانيو ابتي نا امريكا بوليتيكال اباراتس وي ونبت بوليتيكال مسرح سلطان زلو نتي بريزنت بكل منقد زي ماخر مالتي لذي نزل سبز مريض والله سبز كميز بلاي. Your thought here, but we've got a couple of things that can give us a clue of kind of where he stands on some issues. We'll show in just a second. But first of all, I just want your off-the-cuff view, not just of Waltz in particular, but of Trump's team that he's selected so far and where he may be going. I think Donald Trump is on his way to becoming George H.W. Bush. Read my lips, no new taxes. And then what did he do? He raised taxes. I think Trump has established a particular political position on the campaign trail, that he's anti-war, that he's going to get us out of these needless wars. Yet the choices he's making so far with respect to National Security Advisor and Secretary of State are sending the exact opposite message. دونالد ترامب زبلو زنبرا عبد كامبين كلون حجيز مرتم زلو سباتن exactly كم تسبب بيز زنبرو كم زي كونو زها من البات نتي سلطان كساب تحز مبالنبر ملو سلطان كم زي بلو دليت انه خجبرين عند رزالنا. Now, I'll give him the benefit of the doubt that maybe he believes he can control these two characters, Michael Waltz and Marco Rubio. But their spoken track record, particularly Waltz, I mean, Waltz is divorced from reality. He just recently had been on the record stating that he believed that sending long-range missiles to strike deep into Russia would be a good idea. Now, he was an Army officer. He got his Green Beret tab, and I honor his service for that. But just because you served honorably doesn't mean you know what the hell you're talking about. And what he's saying with respect to the war in. So كم زبلة زلو إذا سبزي هذا كابتم نازيوم هذا جنيا سبات مخانون نيوكرين من تازوار نوشترا شاك هرم زخل كوهابو مالو زبل زنبريس لذين زياتهم أم ناشنال سيكيورتي ممسو دونالد ترامب من البات كوكو عصرهم يخلي دليتي كوكو خليهم تزازي كحلو خليهم زبلهم كونو خليهم جن تزارب وزنبرون أكايداناتهم جن completely كابتس بيت وصاي كم زخوني زنقر زلو دروب زودي disappointment يرى كم زلا بيكسون ريالنا إذا كان تايلنا نيرنا رحتنا أمريكا حساب زمرت زبلون مستمرت زقبرون عبء في اللي يالله واستبه لك أبزي ديمقراطية بعبيد مازيم قد ما ممرأتك كل نجارك تقبر مهانكات حسو مستمرت كبوليتيكيا مستمرت كدما دارجة ممزحته عيد تقبروني يسبح زله لأن دونالد ترامب هذا كابتن بين عالمنا سلام كم تعلّه ركنات يوكرين تتوقع بلاي بلا لوجن أتوم زمرتهم زلوا سبات دما كويناز دليو نتوم ناي كوينات بكوينات زرب حتى كالات زوجل جلو سبات ناتوم مجابريا نيو كانس بالو ناتوم مجابريا زغون سباتي زمر زلوا لذي أبتمرج أنا توم عاد جنزب وهابوس لازم نبريتهم زبوز نبر جنزب أنا تي مشون قاعد مع السوم يمد عشرون نيرم لذي نريو زلنا كنا تدما من البات كنا منتاي أب جبري نزيد كم تحت حساسبهم قد يقولوا ويودليتنا دونالد ترامب كتكبروا قولوا بحجنا هنريوجن وإذا حسبات بتي أمرارت أنا كايدان كم زي حاجة لنا. In Ukraine, and really across the board, when you talk about China and such, it's a disastrous choice. Trump had the option of choosing someone like Doug McGregor, or even bringing Michael Flynn back, because both are far more experienced than Waltz. But Waltz has the appearance of being an ideologue. No, and really not much different from perhaps Mike Pompeo. So, we'll see if this comes back to haunt Trump. So كم نقول دلنا بزحت تعيا سبات كم تزغل نهاله هلو نازياتهم ممتو ولا حنتي عبله وتخجبر كم زي كاله زم سبات زياتهم دما قص قصتنا كينات بر قص قصتنا سلام كم زي كونو
ስለዚ again እቲ ዝብሎ ዝነበረን ኣብቲ ቲም ኣመራር ህፃናቱን ዓብይ ጋፕ ይፍጠራሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ If it's on him now. He made the choice. At first, there seemed to be lots of good news in that, he went out on Truth Social and expressly said that Nikki Haley, Mike Pompeo were both not going to be coming in. We saw that, let's see, Tom Cotton, who had been rumored almost as a shoe into Secretary of Defense, was off the plate. Even Brian Hooks, they said, yeah, he's helping with some stuff in state, but he's not going to be the Secretary of State. So it's like, okay, cool. That's a lot of big players off the board that was going. But then all of a sudden these start coming in. And to your point, here's one of the things Walt said on Iran. The Iranians have been trying to assassinate not only dissidents, like journalists like Salman Rushdie, who is stabbed in the neck up on stage, but they are trying to kill, right now as we speak, President-elect Trump. The Ayatollah has decided that his return is an existential threat to their control. They know President Trump will go back to maximum pressure, which just a few years ago had them almost bankrupt. Arab nations were signing peace deals with Israel on the White House lawn. But here's the thing, Martha, they think they can get away with it. And that is what's so disturbing. President Biden should be standing at So ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሰብ እዚ ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ኩናት ናይ ኢራን ነቲ ኣያቶላ ነቲ ኣብ መርሕነት ዘሎ ሱፕሪም ሊደር ንምእላይ ካብቲ ጎስጓስ ናይ ኩናት ኢራን ዝደልዩ ሰባት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ብተደጋጋሚ ድማ እንሪኦ ዘለና ኩነታት ካብቲ ትፅቢት ወፃኢ ይኸይድ ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ እየ ዝበሎን ኮይኑ ዘሎ ዝኸውን ዘሎ ኩነታትን ምስቲ መደባት ንሱ ውፅይዎ ዝነበረ ወይ እውን ኣብኡ ተገይሩ ዝነበረ ትፅቢት ይገጣጠም ከም ዘየለና ንርኢ ዘለና but again ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ መብፅዓን ተግባርን ሰማይ ምድሪ ፍልልይ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና at the podium right now sending a very clear message to the Ayatollah. Any of this happens, and here will be the consequences. It is not worth the cost to you. We will rain holy hell down on Tehran if you interfere with our democracy and if you kill a president-elect of the United States. But yet they think they can get away with it because they don't think there'll be any consequences. Just what's your observation to that based on that? What does that tell you? Waltz reminds me of that scene with Leonardo DiCaprio in the movie Titanic. Remember when he's hanging onto the board floating and he goes, I'm going to write a strongly worded letter to the White Star Line. Okay, yeah, write a strongly worded letter to the Iranians. He doesn't even understand how the world has changed. So Iran's membership in BRICS now gives it an economic path where it's not going to be held hostage by the US dollar. That's number one. And apparently the failure of Waltz to grasp that very basic concept highlights what I would call really his lack of qualification to serve as the national security advisor. Secondly, Iran's status as a major producer of oil. Iran is ranked in the top 15 countries in the world in terms of natural resources. So that means it's a player. None of the countries in Europe are ranked in the top 15. None. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እዚ ሕጂ ደሪአካ ነቲ ኩንነት ዘሎ ክርዱ ዘይክእሉ ወይ እውን ምስቲ ኩንነት ክኸዱ ዘይክእሉ ሰባት ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ዘሎ ኢራን ገለ ካብተን ብብዝሒ ፀጋታት ዘለዋ ኣካል ናይ ብሪክስ ብምዃን ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣባል ናይ ብሪክስ ስለ ዝኾነት እገዳታትን ዕፅዋታትን ናይ ኣሜሪካ ከምቲ ናይ ቀደም ነቲ ሃገር ክርምሳ ዝኽእል ኮይኑ ዝስምዖ ዘሎ ምስቲ ሓድሽ መድረክ ስለዘይተቐየረን ነቲ ኩንነት ስለዘይንበበን እዩ ስለዚ ኢራን ሓንቲ ካብተን ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ኣብ ዕዳጋ ናይ ነዳዲ ወይ እውን ነዳዲ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ፀጋታት እውን ገለ ካብተን ዝበዝሐ ፀጋታት ዘለወን እየን ኣብ ኤውሮጳ ድማ ዝኾነ ይኹን ፀጋ ዘለዋ ሃገር ኣብቲ ሊስታ ተኣቱ ሃገር የላን ስለዚ በዓል ኢራን ሜጀር ፕሌየርስ ክኾነ እያ ምስ ግዜ ፀጋታት ስለ ዘለወን ህዝቢ ስለ ዘለወን ተደላይነት ስለ ዘለወን ዝበዝሕ ህዝቢ መሬት ስትራቴጂካዊ ቦታ ነዳዲ ኩሉ ስለ ዘለወን ኣገደስቲ ሃገራት ክኾነ እየን ኣካል ናይ ብሪክስ ምዃን ድማ እቲ ብሪክስ ናይ ቁጠባ ዝለዓለ ማሕበር ስለ ዝኾነ ብጂዲፒ ክዕቀን ከሎ ድማ እቲ ዝበዝሐ ቁጠባ ናይ ዓለምን ዝበዝሐ ህዝቢ ናብኡ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ምስ ግዜ እናወደቐ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣይተገንዘበን ኣሎ እዩ ዝብል They're not players. So to continue to treat Iran as this rogue state and that, quote, Iran's trying to assassinate Donald Trump, candidly, I don't believe the story at all. I think it's manufactured because even though you could come up with a plausible reason why Iran might want to do that, because we assassinated one of their leaders, if you believe in eye for an eye. I mean, what Waltz and these neocons do not, refuse to accept or recognize or communicate is that the United States has been sponsoring terrorist attacks inside Iran. We like to pretend that we're this innocent child
standing here minding our own business, and these nasty Iranians, for no good reason, are just attacking us because they hate us because of our freedom. It's crap. It's a lie. We started more than 14 years ago to support the Mujahideen al-Khalq, a terrorist organization. Definition of terrorism, a group that carries out attacks on civilians for a political purpose. So እንታይ ብላሎ ብሓፈሻ ኢራን ከም ትሱ ዝዛረበ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ክቐትልዎ ፈቲኖም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን እዚ ዘረባ እዚ ክእመን ዝኽእል ኣይኮነን ይብላሎ ዋላ እውን ኢራን ምኽንያት እንተነበሮም ምኽንያቱ መራሕትናቶም ኣሜሪካ ብዙሕ ንግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ስፖንሰር ብምግባር ብዙሕ ግብረ ሽበራ ንመራሕትና ናይ ኢራን ዝቐተለት እያ ስለዚ ግብረ መልሲ ንክገብሩ ይግብኦም ነይሩ እዩ ግን ዶናልድ ትራምፕ ክቐትልዎ ኢሎም ሓሲቦም ዝብል ዘሎ ዘረባ ባዕሎም ነቲ ኩነታት ናብ ኩናት ንኸደይብዎ ዝጥቀምሉ ዘለዉ እምበር ኣብ ኩነታት ዝተመርኮሰ ብጭብጢ ዝተሰነየ ከም ዘይኮነ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ንኢራን ንምጥቃዕ ሓደ ነገር ፀገም ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ሓደ ነገር ምስ ተፈጥረ እቲ ህዝቢ ንኢራን ንምህራም ክድግፈካ ዝኽእል ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ን4 ዓመት ተመሪፁ ኣሎ ህዝቢ ይደግፎ ኣይደግፎ እቲ ኩነታት ድማ ናብ ከምዚ ድሌቱ ክገብር ስልጣን ተዋሂብዎ ስለ ዘሎ it's going to be very difficult ብሓፈሻ ንሕና ነቲ ኩነታት ናራና ካብ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ዲስኣፖይንትመንት ዘጋጥሞም ሰባት ንርኢ ኣለና ክርየና ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ነገር ግን እንታይ ኢልና ጉዳይ ናቱን ድራማታት ናቱን ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንብዙሓት ሃገራት ሰላም ክረኽባ እየን እተን ንኣሽቱ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ሰላም ክረኽባ እየን እዚኣ ጥራይታ ኣገዳሲት ናይ ሎሚ ርእሳብ ዝኽውድየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ላይክ ሰፖርት ኮሜንት እናገበርኩም ኪዱ ነዛ ለበዋ ድማ ስምዑ ኣብ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ዘለና ክንክተሎ ዘለና መንገዲ ክነግረኩም እየ መጀመርያ እቲ ሒዝናያ ዘለና ወረቐት ተመኒኻ ትረኽቦ ወረቐት ኣይኮነን ስለዚ ዕድል ናይ ትምህርቲ ንኽትምሃር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ኣብ ኮሌጅ ከይድካ ክትምሃር ዕድል ተኸፊትልካ ኣሎ ተጠቐመሉ እሱ እንተዘይረኺብካ ድማ ኣብ ኢንተርነት ተጠቒምካ ተምሃር ኢኻ ቁፅሪ 2 ኣብ ስደት ስለ ዘለኻ ኣብቲ ዘለኻይ ዓዲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክትገብር ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ክትገብር ዕድል ኣለካ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ሰባት ብዙሕ ግዜ ዘይረኽብዎ ተጠቐመሉ ገንዘብካ ኣብ ክንዳ ባንኪ ኣብኡ ኢንቨስት ኮይኑ ከም ዝዓብየልካ ግበር ሳልሳይ ድማ ገንዘብካ ክእለትካ ነቀናቢርካ ናብ ኣፍሪካ ኸይድካ ትካል ድዩ ገዛ ድዩ ንኽትሃንፅ ውጥን ግበር ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣብ ፕሮግራማት ናትና ተማሂርኩም ናብ ስጉም ትክወስደኩም ስለ ዝኽእል ተጠቐሙሉ ይብለኩም Thank you very much.